Hai semua. Hari tu kami nak baca satu feedback daripada kami punya customer. Sebelumnya customer tu nya sangat special, okey. Nya datang dari nya pregnant sampailah babynya keluar. Jadi kini tu kami dengar yang nya akan berpindah ke Kuala Lumpur. Jadi nya tinggalkan satu feedback, kita baca. Cuba tengoknya punya feedback tu. Bila tengoknya punya feedback tu, hati rasa berbunga-bunga aja. Yang ada, I had a wonderful experience di klinik kami orang. The staff sangat peramah, professional and attentive. Lepasnya dari segi doktor juga, yang ada doktor took the time to listen to my concern and explain everything clearly, making me feel comfortable and well informed. Dari segi klinik juga, suasana klinik yang ada clean, modern and well organized and minimal waiting time. I truly appreciate the excellent care and service I received. Highly recommended for anyone looking for a trustworthy and caring medical team. Thank you Klinik Medic Premier for your outstanding service. So sweet. Okay, mungkin orang pernah datang ke Klinik Medic Premier. Jangan lupa kongsikan pengalaman kita orang, okay? Bye!